Sekarang kita jaga ham place tangan naik dong, jaga tang dong. Ada teman penuh mana penuh nu tangan naik lah tapi. ऐसे में बड़ा सपना था। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hingga tini ani channel ni bagai video selaman ya bi ni channel bagai video selaman bagai se. Hingga so tabuk seng kaisa jaga thangoi tongo abono tabuk saya ko gas kaji sungbo jaga thangoi tong. Hingga tani blog no bono kon thumbnail no kuin dorok saimang kana mane but tamni hindi mane sungbo jaga thangoi tong. Hingga tani blog no bono continue kaisene just ang intro simi sangoi rukha. Hingga norok bini blog no saya sak jaratai nai dia video interesting one thangoi tongo. Sung tabuk tuluk lama hingai to ala ha. Ando le baksa mote seperti intro khai rogo nuk nani rok ya direct melaw thang male sini nirok bai let's go. So guys finally sung tabok shop pala ha jaga wa bere gane phali mani purana cha thong tongo asok sana laga harus satu deh. Mungkin tamarang udah asok ciko ro. Bawa blok aja lo. Pajak lah. Taruh pajak lah ro. Finally serta mela sampai jak. Berai tolong kisah. Nung na jero rasa mong rogloi tonggo ke mesama nung nai ta kisah mana start khai tonggo mana mani rok mana hale rok khai tongmai asok tongmai tabo anu kulo share tonggo oh kupi mana gari kupi mana dia gari kupi yo gari oh my god. Pahile jauh kah? Bisa beri lagi nih. Last time beri mana tak teh saya pahile jauh kah beri nih. Hai lengan nak tong ke. Belum di rawa. Awalnya pergi sampai saya beri nih. Kayak teh saya tong ke pahile. Teh sarsa wheat kaji. Itu sarsa batangnya. Dagi. अरे क्या dagi? कहाँ के ठगी? प्रमाण दो मुझे आज। So guys, mela. Zamok kamu, harus jadi beran semua deh. Harus mela zamok kamu, padar tuh kan cara. Wah, boro-boro di sini. Kalau lihat, mela zamok kau dah sepa amal tuh aja. Kau nih. So guys finally sampai ke ujung hotel ni melawo. Orang berai sasa berai kita kasih mela sama. Nah itu deh kalau tulis video baik. Buri ni mela situ. यार को बुरी भी तो सलामत होगा है कलमा से बचाओ अरे भलिया समझ रहे हो ना? आई हो से ही So guys, di mana ni follow channel ni channel channel like and comment share subscribe ya. Para march bore rusak. Ai ho ram si. Mare kali phalai rao.
इनके संतावन मेला फाइस ऑफ पैसा अबुनी और मेला मन और रेस्टोरेंट संताव ट्राई खाने tam try खाने mas es mas try खाने ini tahu thang lain mas tahu mata face mas tôi pernah kusuma sky thang leh pak Didi sudah bayar kendo kayak deh wah Christmas kenta sih kan wah marto aja Serai besar udah supply. Sekitar kasih jaga ham place thang lain dong, jaga thang dong. Ada teman perlu teman perlu thang lain lagi lah. ऐसे में बड़ा सख्त लौटा लेकिन यार यहाँ में पिघल गया Tamarok ngai sare male orang malang bahasa jak joto ne silia tamarok phono jane malang joto bahasa lai jak silia ये बॉडी बिल्डर ने खड़े बाबा नहीं बॉडी की सब फोन करे बा मार दो गाज so finally क्या नो खड़ा नो कोई मांगा साबे माले करने खड़े साबे माले करने खड़े वो तो लेकिन फ्रेंड्स ये मैंने संभाग से कॉलेज पर लाये ना वो सीन अपना म्यूजिक वीडियो रखा जा so guys ये फाइनल तब तक इस जगह था ना बरफ कौन से 20 টাকা রখাই 30 টাকা রখাই আছে মা বাই দাও নাই দে বুড়ি রক্সি কাবাং মা নাই থক হাই বুড়ি মাসি game terus bela ni kebang mar jana teman-teman hai iri rokok ho jana rokok se bui thane pura borok komang to jaga nai mana jaga nai chongo guys final cerita bok ta or jaga mela nong khai toile ha elok muska aw ko khala yani anong lu pisak deh ha lu pisak deh itu bisa nai to sagar ta jata kru tu ko jang ta sa mela nong nong nai belum to video bai tebi enjoy manai te nai thok ebo zabardast nong nai nai to ni अरे बाबू जी का follow ओह यार ये कितनी औसम है यार sini kah guys te kaisa mela phai sok pale be jak se nai thok to has borok ko sakse te kaisa mela sok pale jak se tabo video e kelu tore nai thok to khara khai to ni ro khale jak se joto jaga borok ma আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি জয়ন্ত প্রসাদ সাহাকে মঞ্চে এসে সম্মান করে দেওয়ার জন্য একটা করতালি চাইবো এত সুন্দর একটা মণিপুরি ডান্স রাজ্যগুলো জুড়ে রয়েছে কৃষ্টি কালচার ঐতিহ্য কয়টা ভাই তেমনি ত্রিপুরাতেও কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন জাতি রয়েছে প্রত্যেকটার মিশ্রণই হল কিন্তু ত্রিপুরা এটাই হলো মিশ্র সংস্কৃতি অসংখ্য wow সারা মেলা মার তো রে ছেড়ে দে নৌকা মাছ যাব মদিনা দে পাল তুলে দে মাঝি হালা করিস না क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है